Okay. Ayan na. Kakalabanin daw tayo ni Yobi Gaming. Yobi Gaming line. 1-on-1 daw kami. Dito'y Age of Empires. Kitang tayo man no sino iti agbalaygi. Agbalaygi. Iti daytoy. Naarami din tayo. Naparikot. So, asan na kaya si Yobi Gaming? Wala pa siya. Kahit intay garuda uraya na iti imbitasyon. Ada ito'y garuda na iti imbitasyon ni Yakult aka Yobi Gaming. Para iti ay ayam tayo Age of Empires kita urayan tayo garod iti maaramid nga game kita sa tayon to agayayam iti Age of Empires 4 ket day tagarude na iti nausaran. So katan tayo iti Malians tayo so di paborito tayo. Can color red. Okay. Timapa nga usaran tayo keta Black Forest. Na ado iti kay kayo na. Keta itagaruda na po mangrugin. Iti 1-on-1. The Age of Empires 4 versus Yobi Clothing Line. Malians versus Rus. So, iti muna nga aramidan dapat kata mga latiya adu nga kay kayo kaya na agbuo iti tugaw ay tugaw iti gold kaya na-create iti villagers iti villagers Ilocano na tattao mga alat iti karnero ano makala iti makan nadatamakan kat may isa nga kaimportantyan nga yan masapul iti probinsya tayo alaon yun. Dito'y civilization tayo. So, dato'y mat-scout. Dito'y iti apa nagkita-kita. Iti luglugar. Kaniti karnero. Tapno ipan na ijay balayda. Maisumat nga kananda. So, dato'y ngay ayam kat dapat awanti agsasadot nga villager. Dapat amin kat adati aramidan da tapno agbalaygi iti sibilisasyon iti Malians. So data agpasyar tayo pa'y nan makaalati adu akar karnero ket agtultuloy laeng iti panagararamid ada jaya ni Yobi Clothing Line ni duwa ti kuana duwa iti scout na gaputa ide-ide ta iyawid tayo dagay karnero tayo sa tayo ipasyar di scout tayo create man ni sasadutan nyo may isang tao dapat agaramid ka ti pagbalay tapno adu ti maaramid na nga tattao iti kasta at agbalegi iti sibilisasyon malpas na ngagputad ti kayo dagitoy ipan tayo ijay karnero tamasapol day tatapno alangan agbaligi man ti usaro kun nga term tapno makapal level up or age up iti sumaruno panawen aduti maaramid ijay. Okay, i-scout ko kata pa nagpaspasyar nakitaan naman iti pwesto na di kalaban ko
ani Yobi clothing line. Dati may isa nga kay kayo, okay lang di jay. No, imabot iti 400 da ito'y makanan. Mabalin ako na age up ni Deji Mansonan. Sige. Nakaalaman ti talon nga karnero. Iti da ito ya scout tayo. Kati pasya-pasyar tayo lang tayo suna. Saan tayo nga lilipatan nga paggarawan na ginitang tao tayo. So, agaramin tayo matan iti ko nga mawan pa'y kurang iti kayo. So, dapat ado iti kay kayo. Nay, the giant na. Oh no! Oh no! Matayan na ita scout ko. Dapat hanga matay data scout. Ta iso da ita. Iti mangtulong kanyak. Makakita iti lugar nga ayan na. Iti kalaban tayo. Kalaban tayo nga sibilisasyon. Kata Rus na kontrolon ni Yobi clothing line. Kata dato yung teraramidin tayo kat man sa quarry. Nung nalpas dato yung agbalin tayo nga age 2. Tatata age 1 pa lang. Ni atatakan nak. Atatakan nak ni kaya na kamkamatan nak. Naman na makamatan na ita. So okay lang. Create tayo lang iti tao. Dato siguro kat pagaramidan tayo niti pagto dati kay kayo. Oh shit. Pumatay sa amin din. Bayang ping mamatay dayta. Haan nga matay dayta. Napig sa dayta. Agbalegi. Dayta scout tayo. Sapay kumata agbalegi. Agaramit tayo. Ngayon. Dapat mga ala iti kay kayo. Dagito yung malpas na nga aramidan. Dagita. So, mga ala kayo iti kay kayo. Mga tattao. Ano ada iti pangaramid tayo iti tatao ay iti military units. So di jaya naka age 2 tayon ket umadanin iti panagbalegi tayo. Basta numaunan tayo madadaal iti landmarks na iti kalaban na sibilisasyon. Pag datoy scout tayo ket adati agihil dato ito mukot o agihil so na nga mapagbit medyo nabayag lang iti healing process na hampay nga nagtumar iti pao de arco. So maramit tayo iti military unit. Ito'y military unit ay dagito'y villager pag-aramid ng tamat dati iti market. Sakto mo na malpas ti market garamit iti gold mine napanso nagala iti gold syempre kasapulan tayo iti kwarta tano ag balegi favorite word is balegi talapasan iti market mabalin mo nga no create ka ti trader dapat ipat mo ijay trading post so dati iti trading post nugsubli di trader mo kat makala iti kwarta kat isupay iti nayon katulong para iti balegi iti malians. Oh, nagbalik mo sunan nga age 2. So nakakahabol na siya makakamkamatan isuna kaya't naman nagbalegi karamit ta iti mill yan iti ko ti mill ang mantigay berry bushes ay di dyan iti berry bushes dati man kahit mga ramid iti yan maramid iti archery range kat mga ramid iti archers iti Ilocano ti archer shit nalipat ako
Surwanda man, niya ti Ilocano na iti Archer. Pana, pumapana. Oh mo, what's that? Oh no, ina-attack niya. At atakan na di trader ko. Ang gapu iti dayta, hanggang baligi iti aramidan na. Ta, apang ko atakan ni Sunay, iti daytoy, ang lugar. So nga, hanggang baligi. Okay. Malpas kayo dito akit. Garamid kayo iti. Mil dito ita agtiliw kayo iti usa. Nagita usa kat pagalaan mo lang iti makaan. Makan. Makarakan. Kaya kat inaramid tayo kat nakapatrol da dagito eh. So ano niya man ti makita da nga kalaban dita kat kalabanin da. So tayo malilipatan. Tultuloy kag puti dagito yung dagito yung kuha tayo. Villagers tayo. Tapno napaspas iti panagduras. Panagduras sa kaduras. Dapat nagarahan may isa dito iti blacksmith. Garamidan na dati may isa garamidan iti stable kapag garamidan iti kumakabalyo. Ni, pay panay damot ko. Umuti food. Kailangan nga umado iti ngala iti food. Kahit na naganda yung matipagbagnan na dato yun ni taon. Kas nakalagkarot ditan. Pantayo amin ni Jai, araramidan. Dani, awanin ti pagaramid. Sapol tayo ti agkita manan iti pagpatadaran iti babalay. Tapno, makaaramid tayo manan iti villagers nga isu at tumulong para iti managduras. Iti ili tayo. Nagaramid so na iti wall. Ay shit, dati aro iya ay iti ko anak giant. Makita tayo garod. Gagayam kan kakabsat na dumurdor asmutan. Iti lugar na. Shit tayo. Oh no. Nagbuntong mo ato yun. Di mo gaya mga nagaramid ti balay sa malagayam. Try tayo man na agaramid iti battering rams nga pang dadaal iti dayta. Ni, pos. Naku, naka-castle age na siya. Isunakit na paspas. Dandaning agbaligi isunan. Dandanin agbaligi.
Kada doon magamit sa ukon. Di pa nag-araaramid ko. So, narigatan iti araramidan tayo. Sapay lang kumatag tuloy-tuloy. Di pa nagduras. Scout pa na ito eh. Scout. Medyo insardan ko ni Tiag sa U. Tahanan ko na makagaraw. Kapare Bahama. Setaragela. Seminebula. Kataga Bonta. Mbeni Lula. Kaito Takamaka. Kaya nyongo. Pare Takataka. Ya ake. Mbeni Lora. Day tagaruda niya tak tayon. Day ito battering rams tayon. Iti day nga wall na. Sa tayo sa runo di jay. Okay. Day ito nga baligi. Tagbaligi. Ayun. Ay, dapat ko na dyan. No? Oh no, atras. Ako, nagadadudan. Maabak tayon sa napaw. Sabi pumatasaan nga kasta. Di agbalin. Oh, data naglalaban dan garud. Sabi ko matagbaligi tayo kakabsat. Medyo adong matitikwa na. Sabi ko matah nagbaligi. Garamit tayo ni T. Itak nyo na diyo eh. Uy, kaslam mga back time matapo. Balbaligi dito yung army tayo. Yes. Mayak. Medyo mayak mat. Tinapaspasamak. Iti ito yung panagatake tayo. Na medyo naibos matan iti tatao na. So, ituloy tayo lang iti panagat-atake. Ito yung battering rams. Tuloy tayo lang na kita. Gatrat-tras pa yung battering rams dirigat dan. So si kayo masilig kayo dito. Yun yung kukunyo dito. Shit to. Dapat ako tidagi jayan. Ako muti ako kung dagayang nagijayan. Oh my godness. Dapat nagdiretso lang na gito eh. Medyo okay pa yung matiti kasasaan na dagito yung katayo. So nga amin na patayon kat ipantay dito yan. Amin na patayon kat ipantayon dyan ka mo anti kwarta tayon gagayam kang kakabsat awan ti food tayon pay ngayon yan ti kukundan dagito yan. Dapat nagaramid pa iti kay jay tapampaado iti food ti jay.
So, niya ngayon, di nangyari pa. Dati pa, marunong. Noon na tayo di ayaw nawanan. Mabaksunan. Surrender ka, newbie clothing line. Surrender ka. Oo. Surrender ka, newbie clothing line. Newbie clothing line. Newbie clothing line. Ag-surrender kan. Ag-surrender kan. Ag-surrender kan. Newbie clothing line. Newbie clothing line. Ag-surrender kan. Okay, atakin tayo garda to yun. Ay, medyo pa yan. Dapat eh. Ay. Teka, open yung hindi ta. Dapat tayo lang atakin nyo. Napig sa dag ito'y javelin throwers tayo garod gagayam kan kakabsat. Basta maaba dato yung madadakil dato yung building na naabaksunan gagayam kan kakabsat agbaligi tayon. Agbaligi tayon. Di dapat dapat di ay villagers di inusar na nga pinang attack. Jay, battering ram tayo ng saan nga isu. Iti inaramid na. Isuga po dayta. Kad agbabawi isu na. Ganda ngayon lagi yan. Kad garamid kayo garudan. Paspasan nyo. Ala, natay dami na. My God. Nabiyag na pa. Po, tiriga na. Nakabawi iti Yobing clothing line. Kalain mo yon. Nakabawi ang Yobing clothing line. Yobing clothing line. Oh no, guys. What's up? Pupundan kami na. Kaya na, maninitil pa ado. Medyo ado itinatay. Sample tayo iti agpaadumanan. Baka makarecover man isunan. Sapul nga papigsahin tayo manan. Iti tao tayo. Yapay nga iti aramidin na garod dito. Nato garod dapat tingkatan nyo tanong makaparamid iti cattle ranch. Diyan dalan nyo di ay. Oh my God. Makabawin sa pay isuna. Sapul nagbalegi. Ado tayo na hindi tao tayo. Magayam kan kakabsat. Dato ikat monastery ay mosque. Mabalin mo nga agaramid iti imam with no religious unit tap no mga laiti relics ay so ang pagalanti gold agor no iti gold
Masapol tayo iti food, kumatang tayo iti food, kumatang tayo iti food. Balin siguro to yan. Madi pa hilain. Isunod di panaramidan na ijay. Hanap na kita relic. Tapos may kayo to eh. Garamit kayo iti. Garamit ka ti. Dito eh. Basta archery, stable, barracks. Ito eh. Kan na kong kan. Kapare sona. Kando sesi golumala. Soda so mbe yamahu asofa yamahu be yenya. Kele tingolu be kila konodi. Akilo tu bandike sewoke. Uluta soda so. Nya tamu alu otasara. Dando alu ipare kila alu yen. La kila boji kanyama ulu joki. Mbe luka. Patingamot tandi ay imam tayo. Sana tayo data pang convert. Hey! Maraming tayo manan iti ado nga battering rams. Oh, paigid kayo pa lang. Lah! Ganda yung arrange na diyan. Paigid ka nga imam. Tama ka. Patay ka dito. Dapat may isa lang. Alam di jay. Sublit to eh. Kasi kayong kaya to eh. Yamahulu be yenya. 100 out of 180 populasyon tayo. So nga garamit man iti balay dato eh. Lah, maganda yung arrange na tayo. Pabalin tayo nga Imperial Age, gagayam kan kakabsat.
Datan. Jace, ang ingay. Diretsuan tayo diayon. Nak. Kalungan ka. Na. Mga kasapulan na katakan tayo mga nagdagijay. Gapoy ti dayta nga pa nagbalbaligi tayo. Okay. Nag-surrender sa amon dun. Kapay nga nag-surrender iso na. Kaya takan tayo di jay. Yung pa-share na siguro di ko. Itiday tagarud kata. Kuha tayo si United. Lakas ng Siege Empires. Ay Siege Unit. Yayun. Last day ayan nga landmark na gagayang kakabsat. Dapat tumatak kayo dito yung kabkabalyo kas kada kabkabalyo. Tayo na tayo. Oh no. Pati jay. Atakan nyo. Lala kayo di kayo. Yan na. GG na siya. GG kanon gagayam kay kakabsat. Nangabak tayo 33 minutes. Iti dayta nagbalegi. Iti Malians kontra iti Rus. Nice one. Thank you.